Di nabumbong yung Robinson's Tarmes Pampanga karing energetic performances na ring balang grupo yung Free Interpretative Dance Competition Level 1 and 2 inyang Sabado, November 30th. Kasabi na itinimpa nga pupos na ning adwang Domingong selebrasyon ang siksik-liglig karing niyaliw aktibidad para King Sinukwan Festival 2024. King may sabing pa magdaon, may patindayaging geling ang daring balang kabalen at ing makayamang kultura, tradisyon, kalalangan ampong kasalaysayan na ning labuad Kapampangan. Sabi ko, yung banong iti, maragulya, tikbang. Takbang, nung ne, baga kaya tugak, leapfrog, no? In terms of the number of participants, in terms of the participation, no? In terms of support, and number of activities. Dakal, masaya, mapagal pero masaya. Kapamilatan na naman kanuning pamakyabira rin kay nakankaring antikanining aktibidad, masisinup yung singsing at mabating. Mabyeya, ing kulturang Kapampangan. Uling de nga naktamo kinawulde, ing karelang kultura at ila ng misundo. Nahi kami keng Foundation for Lingap Kapampangan, kapamilatan na rin board, ikitsu. Nung makananis yung saup-saup, dakal tayo gawa. Masakit pero ikwata mong adawus, keng masaya, masalese, pamikatagon, kareng kaya nakanta mo. Samantala, king katatawlyanan ng kompetisyon, asungkit niya pasibay ng defending champion na San Miguel Arcangel titulo para king elementary o level 1. Many muna naman ding performers sa King Angela City National Trade, karas king secondary and tertiary o level 2. Siyempre po, masaya kasi yung kaya katang kultura, ma-preserve niya po. At lalago ya po kasi may aliwang lugar po yung Makyabe at tunay po manyaman at malago yung kulturang Kapampangan. So all organizers, congratulations po and job well done po. Marakal kayo pong apapasayang tao. Takal po salamat. Agpang kareng organizers at performers, lakwas niya pang maging masaya, makuli at masanting street dance at free interpretative dance competition ng Sinukwan Festival, kareng daratang abanwa. Liana Canilaw, CLTV 36 News.